Sang bainesia sang maneku. Sendesia paranu sita musule lante penanda bisaranna puang matua umpama tanna penah ulendui channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Kadanna puang matua lata bahasa lan attu yate dia lalamai bunga na Timotius pasal 5 angka 97 saya lako 20 napa. Bunga na Timotius pasal 5 angka 97 saya lako 20 napa. Apa dolo lata bahasa tu kadanna puang matua mai komi tama sambayang. Inde tu katuangki opuang kaleki tu kisorong mendadi pemala tuoki mati olo malabi mi. Untan data sikki tu diona mintu pak kaborok mi sia kamakuasan mi payan lan katuangki. Mi pagarri ikan dio memintu salah budangki opuang mi sorongan kan tu diona katuan tontong mesai lako. Totemo opuang laki kurre sumanga ulendui kadami laki rangi sia laki basah. Yake ki pasakka itu katuangki opuang la urangi kadami ma kada komi lako kami ulendu i pena masalo mi kitandai i patu borong natu kadami ulendu isangan na puangki puang Yesu ki masambayang. Amin. Ia tu mai penatua manglopian melo si pato dikasiri mak lokon penduan ontong pole tu to umposara kadan na puang sia mak pangada angka 97. Na dipakondi nakua ungka siri to manglopian. Sulu tu tontong di pakaborok lan puang Yesus Kristus. Nakua ki hajar dewantara maakada ingarso sung tuludo. Battonan na kumua ya tu to manglopian ya momisa to la di pak tuladanan ni. Pak tu dia la sangka. Tubuangan kadadna sia penggauranna. Apa inang tempon diomai ontong pi nalan attu totemo Buddha dari tokumua ya tu tomang lopian tai anna mendadi to la diala sangka. Ondong pi anna tangkan mo na kanapa itau senga. Pelana taru Buddha mo tu tangakna pena anna buangan kadanna sia penggauranna tang umpak petiroan to manglopian tongan. Ya duka mo napo banang to anna pembuda-buda duka unting nyayo sia untarima. Tu agan di pasala moi anna tae tu tanda mana sana ba tu tae butti kasalanna. Sulu tu di kamasailan puang Yesus Kristus. Lamai pak basanta attu totemo nani Paulus umpak kilalaki sia umpak pesuan ni lako Timotius sia lako mintu tau tu tipa mulanna kombongan tona attu ia to kumua anna kasiri sia anna angga mak lokon penduan ni tu mintu tomang lopian sia sorong ina lama kamaya susina penatua to pak piambaran kadanna puang matua sia mintu to mak pangada tongan sia matutu umpak petiruan ni ulendui buangan kada sia penggauran di pak paturui bak tu diala sangka apa ia keden ni temai torro tomang lopian nolai katuanna tai anna situru tu mai katonganan na puang matua ya tu tahu ia to paralu la dipakilala sia ditaktan dikua anna sule mengkilala sia mengkatoba anna tuo si turu tu kadanna puang matua mukun na pak pokadan sulu tu dikamasailan puang Yesus Kristus inang sipatu sia diparalui lalu simisa kasih pulungan tu torro tomang lopian sia manasa kumua sipatu sia sele duka ya diangga sia dikasiri. Apa ia tu tomang lopian ia to labirisan umpanunduk rapunna kombongan mintu taulan tondok. Anna ia tu kita tu untarima pak panunduk sia pak kamaya inang di pak pesuan ondong pi anna di pak parentan dio mai puang matua
Tula tua ung kasiri sia unangga ite metor roto manglopian sia tomak panunduk tah. Mintu tu dipokada sia dipogauna lata po penggarontok lan pu amatua ambe na pena masallo. Amin. Ta masambayang. Ure sumanga tu kadami opuang mi papisanan lako kami lan atu ya teh. Tula unnada ikan ni sia pakilala kan ni unangga ite meto ulopian kan lan katuangki. Itandai kumua ya te kami te to mi panundu kan ni ulendu ite mei to misua lan katuangki. Pasakka mo kan ni solanasang sia pamatoto mo kan ni umpugao ite diona. Kadami mi papisanan lako kami. Ulendu isangan na puangki puang Yesu ki makure sumanga mati olomi o ambe daw suruga. Amin. Rampoin deto tu kadan na po matua. Tontong bangki peta da kumota subscribe ite kadan na po matua. Sia tapak bagian ni lako sang mane sang baineta. Kure sumanga puang tontong umpasiriaki kamarampasan. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.